Assalamu alaikum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalamu alaikum Qadamjoy жаңылыктары YouTube kanalın kattaloqchilari. Manavi ko'cha Batken Osh trassasidan Shadi ayılga tushib kelgan. Ushul ko'rib turganingizlar Shadi ayılı. Бұл жағы Таштөбө, Баткен, Чекелик, Жошқа қарап кетет. Мына жерде соонун чакан бир магазин, дүкөн курулуп атат. Өзүбүздүн инибиз, жеке ишкер инибиз куруп атат. Бунун неге тартып атасың десеңиздер, мынабу көрүп турган конструкция ушунун баардыгына ширетүү иштерини, сварка иштерини мына эки уста кылып жасап жатат. Ulanbek Aybaşev, Sancar Habibullayev деген ükelerim, men inilerim. Qoz çıqqanını көргөнүңүздөр. Temir profilden usunda qoz öte soğunun kılıp bütün ayakta da turuşat hazır. Bütkönün kalıştı. Okey. Uşa işlerge puxta, özleriga işeniştүү hareket jasap, bununday profiller menen jasap berişet. Kalitkalarda çek koyup mınakey. Jengil açılıp soğunun jasaptırlar. Kimdeki uşunday çakan dükön жоғылса үйіңіздерге веранда кылдырастарбы, иш болса айтсаңыздар, төмөнкү номерлерге чалсаңыздар болот. Өтө жакшы соонун чыгарып бериптир. Экранда чыгып турган номерлерге кайрылсаңыздар, ар дайым кызматыңыздарда.